Hello everyone, my name is Torkan. I'm here on Preply to help you learn Turkish language. In our classes, we will improve all language skills about speaking, writing, reading, grammar, listening. And we will use the most and the best trusted resources in all over the world for Turkish language. A fun, effective, and goal-oriented classes waits for you. Hope to see you soon. Merhaba arkadaşlar, benim adım Torkan. Preply üzerinden sizlerle Türkçe dersleri yapmak için buradayım. Derslerimizde okuma, yazma, gramer, dinleme gibi bütün dil becerilerini beraber geliştireceğiz. Türkçe eğitiminde dünyaca kabul görülmüş en iyi kaynaklarda çalışıyoruz. Verimli, eğlenceli ve hedef odaklı bir ders sizi bekliyor. Görüşmek üzere, bekliyoruz. سلام دوستان، اسم من ترکان هست. من در اینجا در پریپلی با شما هستم که با هم کلاس‌های زبان ترکی داشته باشیم. توی کلاسمون تمام مهارت‌های زبان ترکی، شنیداری، گفتاری، نوشتاری، دستور زبان رو با هم یاد میگیریم. از بهترین منابع آموزش زبان ترکی در سرتاسر جهان با هم استفاده میکنیم. یک کلاس مؤثر، شاد و هدفمند در انتظار شماست. منتظرتون هستم. مشتاق دیدارتون.